dobrodošli u prvu epizodu na mom kanalu. I danas, kao što vidite, igrat ćemo Clash Royale. I danas, vidite, nisam počeo s početka. Danas ćemo igrati samo jednu partiju, da vidim kako to da se snima, pa ću tek za neki dan izbacim novu epizodu, gdje ću već da dosta snimam. Što je ekstra. Oh my god. Inače, ja sam noob u ovoj igri. Retko kad mi se samo posrećilo da dobijem tako, da pobedim, to jest. Dosta retko. Ovaj lik izgleda baš želi eliksire. Pam, pam, pam. Let's go. Da mi ništa ne baci na princa. Idemo. Let's go. Let's go. Let's go. To. Imate vidio što mi je ovaj klip ovako kratak, ali prvi mi je, tako da to bi bilo to. Pozdrav.